Allahu Akbar, Allahu Akbar. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Ushbu alamlarni yo'qdan bor qilib, bizlarni har doim o'zining iksiz cheksiz ne'matlari bilan ne'matlantirib turuvchi, rizqlantirib turuvchi Janobi Haq Alloh subhanahu va taolaga iksiz cheksiz hamd sanalarimiz, shukranalarimiz bo'lsa yarar edi. Hamda alamlarga rahmat bo'lib jibarilmish, bizning uchun har doim duoda bo'lgan, bizning uchun qayg'urib turgan suyukli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga ko'ngillarimizning turlaridan chiqib turgan salovat sharifalarimiz erishsa yarar edi. Elhamdülillah, hürmetli kardeşlerim, yana Allah Teala bizge tevfik berdi şu şundakilerge. Her adımlarımız sayın Allah Teala kimşiliğine hatalardan bizge ağırınırga nasiplerden eylesin. Hem de şuluk adımlarımız sayın izgiliklerimizin artırırga nasiplerden eylesin. Allah Teala hem bizge tulusun çağımıra hem de hac savaplarına erişirge nasiplerden eylesin. Hürmetli kardeşlerim, şu dünyada yaşayanda hem biz indi şuşu dünyaya birişəbiz. Əzmə küpmə hər birimizdə indi şuşu dünyaya birişübüz var. Hem de ne için? İndi əlbəttə biz bu dünyanı hər daim görüb durabız. Hər daim şuşu dünyanı tutup qarayalabız, siləşəbiz. Dünyavi işlərdə qaynab durabız. Hem de hər daim indi şuşu dünya haqqında indi küp oylaybız. Amma indi qızğanışqa qarşı ahiret turunda az oylanabız. Ahiretke umtulularımız bir indi davul kibik ya kile ya kite. Şunda indi şuşu dünyada yaşayanda biz dünyaşılığımız sebeple ahiretimizni unutabız. Hem de indi dünyamızga şumup unutuluşanlığımız sebeple azmi küpme indi ya günahlarga kirabız, ya ibadetlerimizni gumumen unutabız. Hem de şuşu turmuşumuzda şuşulay yaşayanda Allah subhanahu ve taala her daim bizge özünün büyük fırsatlarını berip tura. Biz şuşu dünyaya şumgan şurda Allah Teala günden gün bir fırsat bire. Hem de aldığımızda ılı bir fırsatlarımız var. Ol da bolsa 3 ayımız. 3 bereketli, mübarek bulgan aylarımız bir artlı kile. Hem de şuşu aylarımız Recep, Şaban, Ramazan ayları. Şuşu qonaqlarımız küp kalmadı, indi işiklerimizni şaqi başlay. Şuşu dünyaya şumgan şurubuzda Allah Teala bizni yana dertlendirip, uyatıp jibere. Şuşu büyük ayımız Ramazan ayı özü kiler aldından bizge ilçilerin jibere. Hem de birinci ilçimiz Recep ayı bizge qonaqqa kilip kire. Şuşu ayda Allah Teala indi bizge küp kine bereketlerin bire. Şuşu aylarda indi aldağı vağazı alga taba vağazı bizde aytip gitecek biz faziletlerin Allah Teala küp kine bizge fırsatların bire. Her bir bilsin Recep ayı, Şaban, Ramazan her bir günü tulup tura bereketlerge, faziletlerge Allah Teala'nın bulakları taşıp tura şu günlerde. Günleri bilsin, kişileri bilsin. Her bir mizgilinde Allah Teala'nın rahmeti kilip tura. Hem de üsteme bu gün aylarda bereketli kişiler de var. Recep ayında bulgan Ragayib kişesi bulsun, Mi'raç, İsra vel Mi'raç kişileri bulsun. Şulay alga taba beraat kişileri, hem de kişilerinin sultanı bulgan kadir kişileri biz. Şu günlerde Allah Teala yana fırsat bire. Yana kullarım uyanığız deyip, dünyadan vaz kişigiz deyip, ahiretke buruluğuz deyip, kileşek turmuşuğuzga azirlenigiz deyip, yana Allah Teala bizge büyük şu fırsatların bire. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu aylarının hakkında haber etkende nersedi hadis-i şerifinde İbn Abbas radıyallahu anhudan kelgen hadis-i şerifinde Peygamberimiz ayta Recep'u şehrullah. Recep ul Allah Teala'nın ayıdır dey. Ve Şabanu şehri.
Шәғбан айы исә минем айымдыр ди. Ва Рамадан ва шәһру уммати. Һәм дә Рамадан айы ул минем уммәтемнең айыдыр ди. Шушы айлардан күрәбез Аллаһ Таала ничек дәрәҗәләрен арттырып безгә хәбәр бирә. Шушы айларда күбрәк ибадәттә үткәрергә, дуга кылырга уммәтебез өчен, күршеләребез өчен, туганнарыбыз өчен, якыннарыбыз өчен. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вәсәлләмнең кылынган бер дугаларыннан китерелә хәбәрләрдә: Аллаһумма барик лана фи Раджаба ва Шабана ва баллигна Рамадан дип кылган дип китерелә. Ягъни я Раббым, безгә Рамадан һәм дә Шабан айларын бәрәкәтле кыл, мөбарәк кыл ди. Ва баллигна Рамадан һәм дә Рамадан айына ирешергә безгә насиплардан әйлә ди. Аллаһ Таала һәммәбезгә шушы айларга ирешергә насиплардан әйләсен. Һәм дә галимнәр шушы айларның мисалларын китерәләр. Мәсәлән ди, Раҗаб айы ди, бу айлар ди бер агач үскән кебектер ди. Һәм дә Раҗаб айы ди ул агачның яфрак ярган чагы кебектер ди. Уянып китү яз чырлары кебек. Шабан айы исә җимешләрнең үсәтергән чагы ди. Агачлардан җимеш бирә торган чаклары. Рамадан исә шушы җимешләрне туплый торган чорыдыр ди. Шушы җимешләрне туплый торган вакыты ди. Башка хәбәрләрдә әйтелә, Раҗаб айы мәгъфират айы кебектер. Ягъни бу Аллаһ Таала минем айым дигәч, Аллаһ Тааланың безнең гафу итә торган айлардан. Шабан айы Пәйгамбәребезнең айы булганга күрә бу айлар Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вәсәлләмнең шәфаәтенә ирешә торган айлар. Рамадан айы исә уммәтемнең айы булганга күрә, ул да булса савапларның кат-кат артуы, савапларның туплый торган чоры. Капчыкларыбызны тутырып калыр өчен, ахирәткә әзерләнер өчен. Хөрмәтле дин кардәшләрем, кунакны алганда әзерләнергә кирәк, һәрберебез белә. Ягъни әдәпле, әхлаклы булган мусульман килгән кунак килер алдыннан әзерләнә. Булсын өен җыештыру ягыннан, булсын бүләкләрен, хөрмәтләрен, сихөрмәтләрен әзерләү ягыннан, булсын тышкы кыяфәтеннән әзерләнүе булсын. Һәм дә бу кунак килгәчтен инде ул кунагы Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вәсәлләм әйтә, Раҗаб айына хөрмәт күрсәткән, сихөрмәт биргән кеше ди, кыямәт көнендә ул кешене ди Аллаһ Таала үзенең бүләкләре белән бүләкләндерер ди. Ягъни без Раҗаб айын хөрмәт итсәк, Аллаһ Таала кыямәт көнне безне хөрмәт итәр ди. Ягъни Раҗаб айына ничек хөрмәт итәсең, ничек сихөрмәт бирәсең? Ул бит теге кеше кыяфәтендә килеп шакып ашарга сорамыйчак бу бездән. Әйе, бәлки Раҗаб исемле туганнарыгыз бардыр. Раҗаб абый килсә шакып, мин Раҗаб, мине ашат дип килсә ашатсагыз була. Әмма шушы Раҗаб айы килгәнен инде аның сихөрмәтте аңа тапшыру нәрсәдә? Харамнардан тыелу әлбәттә. Иң әүвәл узган җомгада да әйттек. Вилаятның Аллаһ Тааланың дуслыгы кайдан башлана? Беренче бусагасы дидек, харамнардан тыелу. Ягъни ни кадәр изгелек кылсаң да харамнардан тыелмасаң, Аллаһ Таала дусты була алмыйсың дидек. Иң әүвәл харамнардан тыелу, һәм дә савапларыбызны арттыру, изге гамәлләребезне арттыру, тырышлык күрсәтә башлау, күнектерү үзеңне Рамадан айында җиңелрәк гыйбадәтләр кылырга өчен үзеңне әзерләргә кирәк. Бер соревнованиедә катнашканда спортсменнар уңышка ирешер өчен нишлиләр? Айдан инде күпмедер айдан алдан, айлар алдан әзерләнә башлыйлар. Шулай бит. Без дә шулай Рамаданда уңышка ирешер өчен алдан әзерләнә башлыйк. Һәм дә Аллаһ Таала безне кызыксындыра да, саваплары арттыру белән, һәм дә башкасы белән. Әйттек, өебезне әзерлик, әйттек, изгелекләргә әзерләник, тышкы кыяфәтләребез хакында уйлыйк. Мин вәгазь сөйләгәндә теге бу шапан турында гына уйламагыз инде теге. Вәгазь турында да, вәгазьне дә тыңлагыз. Инде буны бүләк итүченең хөрмәтенә кидем. Аллаһ Таала каршына басабыз, син күркәм кием булсын дип теге.
Каян алды инде бу шапанны дип уйлап утырмагыз. Аллаһ Тәала насип итә, Аллаһ Тәала бирүче. Һәм дә киемнәр киек, җомгаларга булсын, бәйрәмнәргә ак киемнәр киек. Хәзрәт шыпырт кына үзенекен тыгайым, ак кием киек, сакалларыбызны үстерик, хөрмәтле җәмәгать. Киңрәк кием киергә тырышыйк. Стойка воротниклар киергә тырышыйк, хөрмәтле җәмәгать. Бүгенге көндә Европаны сүгергә җиңелрәк бәйләнмичәкләр. Бүген сүксәң дә була Европаны. Европаның кыяфәте, хөрмәтле җәмәгать, безгә килешә торган кыяфәтләрдән түгел. Үзләренең кем икәнлекләрен күрсәтеп торалар. Шуңа күрә безнең мәдәниятебез бар. Шуңа күрә җомгага килгәндә дә тырышыгыз, стойка воротниклар киергә. Әлхәмдүлиллә, бәлки протокол буенча сезгә киергә кирәк, туры килә, галстугында киергән, итергә, костюм киергән, ул безнең киемнәрдән түгел. Җомгаларга, ниләргә килгәндә тырышыгыз. Инде сүннәткә һәм дә безнең мәдәниятебезгә лаек була торган киемнәр киергә. Галстук ул безнең модаларыбыздан түгел, ул аннан килгән әйберләрдән. Костюмы булсын, шушы якалы күлмәкләр булсын. Шуңа күрә үзебезнең кыяфәтебез бар, сүннәт киемнәребез бар. Хаҗдан алып кайткан аппак узын күлмәкләрегез бар, Зөлфикар хәзрәтләре. Киергә кирәк, уялмагыз, хөрмәтле җәмәгать. Алып кайтасыз ул фистаннарыгызны, узын күлмәкләрегезне җомгага киеп килегез, уялмагыз. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям кыяфәтендә булырга уялмагыз. Никадәр пәйгамбәребезгә ашарга тырышабыз икән, шул хәтлек Аллаһ Тәаланың рәхмәте килә. Никадәр Аллаһ Тәаланың дошманнарына тышкы кыяфәтләребезне ошатабыз икән, шул хәтлек тә Аллаһ Тәаланың газабы да килергә мөмкин. Шуңа күрә күркәм рәвештә исне майлар сөртеп, гөселләребезне алып, ак киемнәр киеп, сакалларыбызны җибәреп, матур итеп, инде мусульман кыяфәтендә йөрергә тырышыйк, дин кардәшләрем. Шуңа күрә әйтеп киткәнемчә, шушы кунагыбызга әзерләник, һәм дә бу кунак хакында инде бер никадәр хәбәрләр дә җиткезәсем килә. Бу айларның, шушы мусульман айларының 7нче айы булып тора, Рәҗәб айы. Һәм дә шушы 3 бәрәкәтле айларның беренчесе булып тора, Рәҗәб, Шәгъбан, Рамадан. Һәм дә әле буның белән генә бетми. Аллаһ Тәала Кур'ан-ы Кәримдә Тәүбә сүрәсенең 36нчы аятында безгә нәрсәдә истаизу билла инна иддата шухури индаллаһи 12 шәһран фи китабиллаһи яума халакас самавати вал арда минха арбаатун хурум. Бу дөньяларны башыннан алып яратылышыннан бирле айларның саны 12дер ди. Һәм дә аларның арасында 4 харам ай бардыр ди. Шушы 4 айның берсе Рәҗәб айы булып тора, хөрмәтле дин кардәшләрем. Рәҗәб аерым тора торган 3 ай бергә тора. Рәҗәб аерым тора торганы 3 бергә тора торганы Зулкаъда, Зулхиҗҗә һәм дә Мухаррам айы. Елыбызның соңгы 2 айы һәм дә ел башланып китә Мухаррам айы белән. Мухаррам айы беренче елның шушы айы булып, алар өчесе бердән Рәҗәб айы аерым тора. Бу харам айлардан. Элекеге заманнарда сугыш тыелган айлардан, шуңа харам дип аталган. Әмма инде моның хөкеме төште, хөрмәтле җәмәгать, чөнки Пәйгамбәребезнең кайбер сугышлары туры килә шушы айга. Шуңа күрә галимнәр әйтә, моның харам айларда сугышмау бу хөкем төште. Әмма савап ягыннан калды. Ягъни бу айларда савап арттырыла, һәм дә шулай ук гынах кылуның да каршылыгы арттырыла. Аллаһ Тәала хөрмәт итә бу айны. Бер хөрмәт ителгән җирдә гынах тыелу, мәсәлән, Кәгъбәтулла кырыенда кылынган гынах бар, бында кылынган гынах бар. Ягъни Казанда кылынган бер гынах бар, Кәгъбәтулла тирә-юнендә, Харамәйн җирлегендә кылынган гынах күпкә олырактыр. Һәм дә шулай айларның да хөрмәтле айлары булу сәбәпле бу айларда Аллаһ Тәала каршында кылынган гынахларның каршылыгы арттырыла. Шуңа күрә диккатле булык. Һәр айда диккатле булырга тиеш мусульман кешесе, әмма бу айда бигрәк тә онытылмый бу айларда. Шулай ук әйттек, бу инде айларыбыз, харам айларыбыздан савап хакындан килгәндә инде бу айларда әлбәттә ибадәтләребезне арттыру, ураза тотуларыбыз булсын, мәсәлән. Ураза беренче көнендә хәбәрләр китерелә, хөрмәтле дин кардәшләрем, кайбер хәбәрләрдә беренче көнендә ураза тотсаң 3 еллык
günahlarına kefaret bulur. İkinci gününde tutsan 2 yılga kefaret bulur. Üçüncü gününde tutsan 1 yılga bulur. Her bir kalgan günlerinde tutsan 1 aylık kefaret günahlarına alırsın deyip getirilir haberlerde. Şuna göre birinci günü düşenbege to'g'ri kela, sünnet urazasına da to'g'ri kela. Ne şatlık düşenbe sayın tutkan kişilerge. Bu günü düşenbesini tutkan sayın da savabını alacak. Hali bu günü de hürmet etem deyip tutkanı için ikilete savabını alacak inşallah. Uraza tutu bulsun. Bir haberde getirilirde birinci günün tutsan, ortasında tutsan, ahırında bir günün tutsan, ay boyu tutkan savabqa da erişirsin diye. Şulay ragayib kişesi var. Indi bir rivayetlerge qarata ragayib kişesi ol da bolsa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin ananın qaranına koşkan günlerinden deyip bir haberde getirilir. Bu Recep ayının birinci cumğa kişesi. Yani Pendişenbeden cumğa bu 26-28 yanvarga to'g'ri keladi, 4-5 Recep günleri. Pendişenbe günü tağın sünnet urazasına to'g'ri keladi. Bu günü uraza tutup kişesin qarşı alu hayırlı amellerden. Yani hürmetli cemaat kile saatnaga niyetlenik inşallah. Düşenbesinde, pendişenbesinde uraza tuturga. Hem de indi ragayib kişesi, cumğa kişesinin her vakit ibadette ötkerge kirek elbette. Çünkü yaşırın bir mizgiller baranda. Hem de ragayib kişesi hürmetine de inşallah Allah Teala kimçiliğine hatalarımızını yarlıqar. Getirile kabir gazaplarından kurtulur. Kişi deyip o kişilerine zorlasa Allah Teala ulu savaplarga eriştirir. Hem de namaz kılulular var. Meseleler. Namaz kılu türlü galimlerden türlü rivayetler getirile. Türlü galimlerin türlü praktikaları da getirile. Bu günlerge qarata. Mesela düşenbe günü dedik kire yakşenbe günün kişesi. Akşam vakitinden kılına tırgan bir namaz haberde getirilir bir kitapta. Yani 20 rakaat namaz kılsan değil, 20 rakaat namaz kılasın 10 mertebe selam bilen. Yani 2'şer rakaat itip kılasın. Her birisinde Fatiha suresi bilen, her birisinde Kul huvallah okusan. Ne için Kul huvallah getirilir? Çünkü Recep ayı dedik Allah ayı. Hem de bu ayda galimler eyteler kuvveyttegiz İhlas suresinin Kul huvallah'ını okurgan. Ne için? Çünkü yanında Allah Teala hakkında söz var. Kimde kim okusa dey, şuşula aytib, Allah Teala anın malın, mülkün, tuğanların, yakınların, balaların gaylesin, özü saklar dey. Kıyamet gününde hisapsız, ağırlık kurmadan, Sırat köpürün yaşın tizligi bilen ötüp çıkıp cennetke erişir deyip getirilir. Namazları var, zikirleri var. Zikirlerin arttırıyık. Duaların kılıların arttırıyık. Ayttık dua kılırga Allahümme barik lana fi Recebe ve Şabana ve belligna Ramazan. Ya Rabbim bizge bereketli kıl şuşu Recep, Şaban ayların hem de eriştirirge nasiplerden eyle erişirge Recep aylarına. Ramazan aylarına gafı etiniz. Şuşunu arttırıyık. Her bir namazdan son kılıyık şuşu duanı. Zikirlerimizni arttırıyık. La ilahe illallah, Allahu Ekber. Elhamdülillah. Hürmetli cemaat, koy kişiler tesbihini bid'at deyip de eyttiler. Ama mene bu tesbihler bulmasa, gününe 100'şer, 1000'şer tapkır zikir kıla almaysın. Şuna göre hürmetli cemaat, bir nindi bid'atı yok. Sahabeler hakkında şırında kirile taşlar bilen zikir kılalar idi sanın bilir için. Hürmenin şuşu siyekleri bilen indi kılalar idi zikirlerin. Bu bulmazsa hürmetli cemaat bu her vakit isket düşüretir. Allah'a yakın aytatırgan bir usul, bir yol. Yani tuktavsız kulunu alasın da rahatlanıp zikir kılasın. Öyle babaylarımız her vakit tesbih kırılarında yırtıyorlar idi. Çünkü zikir kılalar idi. Hazır yırtmayız çünkü zikirde kılmayız. Yaşırın batırın tugul özümüz turunda her birimiz oylayıp. Kılabız mı gününde 100'şer mertebe olsa da istiğfar eytemiz mi yok mu? Barmak bilen yine butalı bitesin hürmetli cemaat. 33 tapkır namazdan son kılu barmak bilen caylı. Ama 100'şer tapkır, 1000'şer tapkır zikir kılığın barmak bilen yine butalı bitesin. Tesbihlarımızı yırtık, zikir kılıyık. Elhamdülillah. Ni qatlik zikirlerimiz türlüsü bir. Türlüsünden var.
La havle ve la kuvvete illa billah. Bu zikir kılınsa, nindi niyet bilen o zikir kılınsa, şul niyetine erişir di sahih hadislerde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kaygığız var, la ilahe illallah, la havle ve la kuvvete illa billah diye şul hasretten inşallah çıkacaksınız. Ama ışanu bilen kılığız. Niyetiniz Allah rizalığı için bulsun, hem de ümitiniz bulsun. Diye ey bilsa bulur indi, bilmazsa yok deyip zikir kılığının faydası bulmayacak olacaqtı. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Buhari cintiğinde sahih hadislerden kilenerse de bu Abu Hureyre radıyallahu anhudan kile kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle Allahu Teala ana inde zanni abdi bi felyazunne bi ma şâ. Bu kutsi hadislerden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayette Allah Teala ayette de Minim kulumның zanны, uy fikri kırıyında bulurmun dey. Şuna göre minim kulum ni tili şunu minim turunda uylasın dey. Yani Allah Teala meni gafu etecek inşallah. Allah Teala seni gafu etecek. Allah Teala meni şu ağırlıktan çıkaracak. Allah Teala seni çıkaracak şundan. Ne uylaysın Allah Teala hakkında Allah Teala şunu sana verecek. Allah Teala yardımcı, Allah Teala meni yardımından kaldırmaz. Allah Teala seni kaldırmayacaktı. Allah Teala'nın vaadesi bu. Şuna göre taraşık hürmetli cemaat zikir kılganda, ibadet kılganda Allah rizalığı için. Hatta ki minamında söyledim vaazımda mesela faziletler kaybır çakta söyleyiz. Uy fikirge sıymaslık savaplar birile. Urazası bulsun. Mesela Recep ayı 70 tapkır savaplar arttırıla. Şaban ayında 700 tapkır arttırıla. Ramazan ayında 1000 tapkır arttırıla. Kullarını azat etüler. Allah yolunda diyeler, atlar tapşırılar gibi türlü haberler var faziletler gamel hakkında. Kaybirlere zayıf bulurga mümkün. Ama hürmetli cemaat bu bizni gıybadetke ittetirgen hadisler. Bunlarının illemeler sahih buluğu şartı tugul. Bu bittigi bir iqtiqadi mesele, qadgî bir mesele tugul. Bütün sahabe de onu söylesin bizge. Yok bu bizni itteretirgen haberlerden. Şuna galimler şu hadislerge de tayanıp nerse diler. Eğer de sizge birer gamel hakkında haber kildiyken hem de o hakikatte alay tugul, alay bilmasa da Allah Teala'nın rahmetine erişem deyip şu büyük savaplarga erişem niyetiniz bilen Allah Teala sizge o savaplarını birecek. Şuna göre ettik iken bu aylarda Allah'ta mağfiret, bu haberlerden kile, bu hadislerden kile hürmetli cemaat. Min üst künülümden tege tutup sizge silep oturatırgan haberler jetkizmeyim. Varsa da kitaplarda, ılığı alimlerimizin toplangan kitaplarında kile haberler. Şuna göre hürmetli din kardeşlerim. Bir dertlenip gitik, bir uyanıp gitik. Şu günlerde Recep aylarının kırığı bilen gıybadette ayaklarımızı nığızıyık. Urazalarımızı köpten tutmadık iken tağın fırsat uyanırga uraza tuturga. Hem de Ramazan ayına hazırlanırga fırsat ne için? Ramazan jitu bilen her birimizin Hazret Karalı mine bu urazada mine şu şeyi bir mine şu şılayma bulayma tigilayma deyip kişinin Ramazan jitkeşkine uy fikir tuva tige bu buzam urazanı buzmayma nitemi yok mu? Şuna göre aldan Ramazan'a hazır bulayık. Ramazan'daki urazalarımızı buzması için. Çünkü andi fırsat ol farz urazaları ol en üstün uraza. Anda indi yalgışlıklar kırtmıyık. Anın için aldan hazırlanik. Eytek şuşunda urazalar tutu, alga taba namazların kılu, üsteme namazlar kılıyık, teheccüdlerge turuyuk, hürmetli din kardeşlerim. Kişilerimiz, tünlerimiz uzun teheccüdge turur için. Elden işe tapkır turup yatalabız. Tuvaletka turabız, hürmetli cemaat. Allah Teala'ya teheccüd kılırga tura almayız. Güç yok imiş. Var, her birimizin güçümüz var. Nefsimizni tıyıq azgine. Allah rizalığı için көрсәтик tarafımızna. Tege kırmızga kibik, su taşıgan kibik, utunu sündürür için İbrahim Aleyhisselam'nın köbey birini özgerte almazsak da bu dünyada Allah Teala'ga özümüzün tarafımızını көрсәтик. Müslüman ikenligimizni көрсәтик. Şuna göre içki dünyamızını, dışkı dünyamızını Müslüman itik, bir-birimizge yardımcı bulup, yumuşak köngüllü bulup,
Yumuşaqlığımız yok bir-birimizga qarata. Bärilirge gine turabız bir-birimizga qarata. Sahabalarning haqqında kila hurmatli din qardaşlarım bir-birlerine yolg'ishlik bilan bilsa da ziyan keltirmayman deb shul qatlik yumshoq bir-birlari bilan suylashganlar, yumshoq munosabatda bo'lganlar. Hattoki shitdagi kishilar o'ylaganlar bular aqldan shoshgan kishilarmisin deb. Nihatlik o'zlari bir ara yumshoqlik bilan suylashalar. Biz bugun bir-birimizga masjidda shoh berirga hozir bo'lib turamiz qo'y bir chaqda. Biror masala shishalar emish. Nima ko'ra yumshoq bo'laylik. Bir-birimizni hurmat etik. Şuşa aylarımızın hürmetine, indi şuşa qonaqlarımızı ciddi ravishda hamda loyiqli ravishda Alloh taolo bizga qarshi olirga nasiblardan eylesin. Alloh taolo şuşa aylarda nishik ağaçlardan kuz kunlari yaproqlar quyilgan kibik bizning de gunohlarımızning şuşalay quyulularini nasiblardan eylesin. Alloh taolo şuşa Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellemning şuşa Kurkam haberlerinde kilgen savaplarga erişirge hamma bizga nasiblardan eylesin. Allah Teala hamma bizning turmuşun hayırlıga burup jiberib Firdevs cennetlerine erişirge nasip ve müyesser eylesin.